teman-teman nih, si Rasya lagi penasaran nih megang ondel-ondel. Oh, seru kan? Halo Rasya, lagi ngapain kamu? Oh, lagi megang ondel-ondel Bintang Lestari. Dia lagi gerak-gerakin tangan ondel-ondel. Mana lagi dia? Wah, dia mau rusuh nih dia nih. Dia mau mainin apa nih? Mainin alat musik apa nih dia nih? Oh, ayo, dia mau main mana nih dia? Ya, penasaran lagi dia. Ondel-ondel kecil teman-teman. Nanti iya nanti mau mana hah, mau apa? Ondel-ondel kecil. Iya nanti ondel-ondel kecil nanti.